Marok sanai rosayan kai senteba आंदोलन kotor khainai budi khada engke jinis sudu aro thanao जों information dinai bodrobabe kuno wanglai suklai tangko aro thanarogo manekhni tab toklaidi ugro tangdi shanti babe norok peacefully aro deputation di phaidi engke a deputation ni thane khorok buri khorok basal khamnai borok salainai chini borok asuk song against the case dimani o case na withdraw ma khainai withdraw khayanga kai sentebo आंदोलन kotor ma khainai a karon a case khai natal fall case boni bagai abono
kalama bagai naro tini o jago gathering mang mongkai tini kunge kami police station sing tini oro ma pemani karon no hai thangnai 2 tarigo tini Tripura mothani 2-3 kese beneficiary hisebe blogo BC chairman ya soi thainan thanga azarawo BJP IPP ni mafia borok 30-40 jona gathering gai borok soi rilia এরপরে আজ Tripura motha soi ni a borok no borok dama chapa khai buka obono protection rithani Tripura motha ni borok botongo da a false abono no tini IPP BJP ni gunda bahini rok borok false allegation dioi Tripura motha ni 6 jon borok ni against borok affair loss klaika of false allegation asung tini withdraw khaina bagai sung baidya ongkha Tripura motha ni beri motha sing sala tai yu joto kesung phayaro sing thanabo deputation dika jate a case no immediately eta false allegation a case no withdraw khaina nuton obon sing dabi tongnai te kesa hangkai je chini mongya kami adi blogo BJP IPP gunda bahini je maje maje khaimani oborok mathajon nuton tei hingkai oborok ni dabi chini deputation ni o dabi jodi প্রশাসন abono immediate action naya angkai jodi aaj chini borok no Tripura motha ni adong songno romnani police bai dong kangkai sung bo chini Tripura motha ngai greater movement sung kainani bai dong nai police tamo satabo police rok saka sung ro malaika inja sung malaika borok sawo sung abo hairo thutu pathamai yagulo nangkan rok hairo thutu kok sadi chins kam sung kainai police ni kam sung kainai auto mana ko kre nong di mana sung bujika kanaka naika kagos bo deputation kagos kaisa ko khana mane norak ne bekhoti bo je FIR khlaje to mane BJP ekaba IPF tini against to bro ne sakawala police tabo naima thabo haike investigation to belaina soi sung IPP BJP gunda bahini against bo sung saijana borno case khlaika thieba police borno kono gogo to biaro borno kono chaito gya aboti sung kok salaika jodi no ok 24 ঘন্টা ni bisingo jodi borno bo police rom yangke sung aboni next step sung hairo thike kok sai sung aboni step na nani sini mo ani mungkai Dilip Kumar Munda vice president of youth federation Tripura motha ni vice president central ambo পনেরো লাগানো আইন Tripura motha ni সাপোর্টা অনুমান 2-250 বড় থানাও ডেপুটেশন না হিসাবে খাইমান উদ্দেশ্য হয়ে 2 তারিখ ব্লক যে BJP IPP অ্যালায়েন্স বাই Tripura motha ফিসা প্লেস সংলে মনে ব্যাপার করবে আগুন পরে থানাও উভয় পক্ষনি সেই স্টেজ বুঝা আগুন ব্যাপার মথানি এগেইনস্ট যে কেস রিজার্ভ আবো false case ni borok withdraw ni bagai kaisa memorandum tu jama